Sora inuwa mung tingshani yong wi pyo kham changa mikalo kingkong kum sumning ebrishta shimngaya shina shikani phe ngai shim ran phro mai the raw shi Christina ona thishina tamdun sawasna re Samung ding dung do kut khai kin wang namphak ka kin ra teng shi khong mai lum re ko na wan khru khrumat dai tum dam shani jagum pro arung arai raguton nga ailam rim shani sune ko na chelu wai wan phen khrumat dai tum dam shani phe ni non ai re bugam shani the grum ning tum phong ni ko na mai bi nei kho grum jo ya ai rai tim tum da bai ko kap la na ma chu jagum pro the arung arai yakhang nga ailam namphak kana shira mran la naw sunai ya na zon jagum pro yakhak tu tangai mi cho tum ja go kap ailam tha phangkhrat man na yinam rang chamat yang grojum jawana phe wan phen khumai dum dam shani grami sang ai re phe mung chelu ai wan khru mang khang bi nei go every bros ni ya shina king chukho manishum shi drum ko na every brom saya chpot king masa aten drum tu kha wan khru mang khang bin ai re ya achen wan phen khumai dum dam shani go phaji jong the jingkhu jingyu anta khan kan ching bi ngai re lam shuram tu sne ko na chelu ai mai lum re tha mrim sha mrai la sa nga shi jan the nta thingo la sa shnu nga ai ko na thingo mli shi jan wan khru khrumat ai re lam shi sok mai jayang slum tang tun dai Thai mong jerik taji le ko nga ai mai phong shra do go ebrishda shim somya shini ta puda ogin ra sadu na bogda makam sham phan la ngai mong ngai ji ya damare ko ngo phra chi chot na lam te seng na du nga ai phe rodi mong mrim sha ni ning kap ngai lam na che lu ai mien bogda phong makam sham la ngai bi ngai ji ya damare ko makam sham phe khu dong ga lo na ko ngo phra chi chot na msing je khat wai lam go makam sham pung ni phe shida da pani bakha bin shingon ai shanga ndai zon galona lam phe rodi mong rem sha ka dai mong na shrong mit khrum ngai nga na pu daw gin ram sha la ngai sunai long wa ma taya bu bo no ဒီလိုလှုပ်ချင်းဟာနိုင်ငံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးမှခုတုံးလုပ်ပြီးမှပေါ့နော်ဘာသာရေးမြတ်ထုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ data မှာရှိတဲ့Christian လူမျိုးတွေပြီးရင်Christian ကိုကူးကွယ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုဒါတတ်မဲ့စော်ကားတယ်အနိုင်ကျစ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စီယာတမ်းကျေးရွာဆိုတာပမာတယောက်မှမရှိဘူးပြီးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့နေရာမှာအခုလိုစေတီပုထုဒီမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝစော်ကားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မလုပ်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတူအနေနဲ့ဒါလုံးဝရှုတ်ချပါတယ်ပေါ့mai phong shra do go ebrishda shin nga ya shini ko na jingpo mong de du shang wa na ebrishi misum ko na shi nga misum ya tup pu daw gin na ko nga na che ebrishi kru ko na shi misat misum ya tup ko ziya damare de sasana shangai ngoi ga bo che ko ngo phra ga lo na ma do shra yu na che pu daw gin na ko ko gade ya nga na tup kra je shi right na mi china wai mo loi je nam kham mo ze gin na ni de mong sa du na lam che lo ai mai phong shra do go jingpo mong de krun lam khom na ma chu men mong ding na kru ni ga ba rai nga ai u te za nan garomadi shdo yai lam ngai re shia krun lam go sasna krun lam nga na khomai tha bogda makam sham phong nga ai ginra shra khana mong rem sha lo mlong go shia sasna krun lam phe gabu gra khap taw klum lai lam nga re tim mien bogda makam shampong langai mi bi ngai mare ko ngo phra shidun mi yoi lam phe ko rodi mong rem sha ni sab ko na shrong ning khap ngai re phe che lo ai